BJP Madhya Pradesh के अनोबा प्रेसिडेंट खंडन गुवाहाटी दा पांगथोके बिमिफम लाइखाई ताबा ngamdana लोसिनखरे एडवोकेट खाइदेम मनी सिंगाबो MZO की JC प्रेसिडेंट ने खनखरे डिमांड फंगना बहोनबदा सीज वर्क स्ट्राइक सिंबा तौबीगनु हाइना मनी अपील तौरपे ट्रांसजेंडर सिंह की फंगफम थोप हक सिंह फंगनबा मसों ngak thokpinna welfare board ama thuna hangdok yu haina ट्रांसजेंडर सिंह taksilakli amasung kuntrai thuruk subastat S group aquatic champions listing taratruk masudagi modern college swimming pool da hawdokre मैम खुरमजरी अदम यंग इम्पैक्ट न्यूज़ ने आई तकलम श्याम कनाइना हौजिक पुंजासी फावगे मरबा पाव मियाम पीजरी BJP मध्य प्रदेश के अनोबा प्रेसिडेंट खनबगी वाफम नोमनोमगी लुबा हेंजिलकली अनोबा प्रेसिडेंट खननबा पार्टी के सेंट्रल लीडर सिंगलोनेना ngasi गुवाहाटी दा राडिसन होटल दा पांगथोकिबा मिफम लेखाई ताबा ngamdana लोसिनखरे हाइना इम्पैक्ट न्यूज़ दा फंगबा पाव मन हाइरी पाव सिगी मतुंग ngasi गुवाहाटी दा मफम अमदा पांगथोकेबा मिफम अदुदा BJP मध्य प्रदेश की लुसिंगबा सिंह अमममता ओइना कौसिंदुना कनाना प्रेसिडेंट ओइबा पामी हाइबगी मोट लौखी अदम ओइनमक अथिंगबा फावबदा वारिप लौबा ngamdabadagi मिफम अदु लेखाई ताबा ngamdana लोसिनखिबनी अदम ओइनबा प्रेसना फंगबा पावगी मतुंगिनदी हौजिक लैरिबा प्रेसिडेंट थाउनाउजम सावबामदी थांगबा असेंबली कंस्टिट्युएंसी की BJP की मिहुत ओइरिबा MLA केस जोय किशननी की मनुंगदा अमना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ओइरबा याना लैरि हाइरि निंगसिंग याबदी पार्टी के प्रेसिडेंट की ताम हौकिबा सही की लिसिंग तराग मंगागी डिसेंबर 22 लोइखिबा गलोनेना मियोय तरा हेनबना मागी मागी मिसंग खोमनदुना प्रेसिडेंट ओइननबा लमजिल तानरखिबनी सेंटर की लीडर सिंह सो हायंग दिल्ली दा हनखरगनी अदुगा कानाना प्रेसिडेंट ओइरगदगी हाइबदु दिल्ली दगी डायरेक्ट खांगलकनगनी हाइरी All Manipur Trade Union Council amasung All Manipur Government Employees Organization MTUC amasung MZO की अपुनबा Joint Administrative Council JC की अनोबा प्रेसिडेंट होइना सेने एडवोकेट खाइदेम मनीबु खनखरे करिगुम्बा डिमांड अमा फंगना बहोनबदा एम्प्लॉयीज सिंगना पेन डाउन तौबा अमसुंग सिसो स्ट्राइक न सिंगबा तौबा सी तोपियु हाइना मनिना अपील तौखिबगलुना लो कोर्ट सतुना एम्प्लॉयीज सिंग फंगफम थोपा सिंग फंगना बहोनमिनसी हाइना मनिना फोंगदोखरे ngasi bawpurada leiba All Manipur Trade Union Council amasung All Manipur Government Employees Organization की Joint Administrative Council JC की ऑफिस ता खाइदेम मणिपुर काउंसिल असगी प्रेसिडेंट ओइना खनखिबगन लोनेना असंबा थौरम अमा पांगथोकी थौरम अदुना अनोबा प्रेसिडेंट अमा ओइना खाइदेम मणिना हाइखिबदा एम्प्लॉयीज सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग सादबा सिंग असि कोगंदुना अफबा लेंगाक गुड गवर्नेंस अमा ओहेनना बहोनगनी अफबा लेंगाक अमा ओहेनबदा एम्प्लॉयीज सिंगी थाउदांग साउना लई मरमसिना एम्प्लॉयीज सिंगी फंगफम थोपा हक सिंग मतम साना फंगनबा फंगन मथौ ताई हाइकी एम्प्लॉयीज सिंगना सु मसा मसा के ऑफिस ता मतम मांगंदना मसा के मथौ निंगथिजना पोनिंग संगना पांगथोपा मथौ ताई हाइनसु खाइदेम मनिना फोंगदोकी से लेहनबा होनबदा एम्प्लॉयीज सिंगी रोल से यम चावे एम्प्लॉयीज सिंगी चाथुंग मतिक चाना सरकार ना पीबीबम थोई मधुगी दमकता अखोई मांगजिन थाना थबक तोगदबनी अखोइना थेंगनगदोरिबा डिमांड पुनमकसे तोलोब पीदबगी अदु पीदबगी हाइदना पेन डाउन स्ट्राइक तोबा सीज वर्क तोबसे यारिंखै मधुगी महत्ता अखोइना लो कोर्ट की थोंग सि थिनगदबने मधु तौरबतदा अफबा एम्प्लॉयीज यूनियन अमा ओइबा ngamgani हाइना खली Regional Institute of Medical Sciences RIMS की कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगना इंस्टीट्यूट असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सोलन सिंदना थंजिलुरे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगना मखोई की थागी तोलो हेंगललु पोस्ट सेमदना रेगुलर ताहलु हाइबा दाबी खनद्रिंगैदा अनोबा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज की थबक कौसिलपगी मायुक्ता ए ब्लॉक अदो थिंजिनखिबनी ngase pung mapan makai taba matamda institute asigi contract employees mayamna A block tama thomjilaktuna A block office amasung get solon sinki RIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट लापगा सिक्योरिटी सिंगना सोलन सिलंबा गेट अमसुंग ऑफिस की सो सिंगादु थुगाइदुना अमुक A ब्लॉक हांगदोकी A ब्लॉक हांगदोलबसु कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगना गेट ममांगदा फमजिंदुना लेखी सोलन सिनबगी खोंजंगदा सरयाकीबा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगना हाउस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सनी मरफुमंगा हेना थबक तौरी हाना लेबा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगी मरक्ता थबक पोथागदब यावरी मसिगी मथक्ता कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीज सिंगबो रेगुलर ताहलु हाइदुना तंगदनिगै तालक असिदा
अनोब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी सिंग लौनब इंटरव्यू तौसिलपदगी खोंजंग असि संसिलपनि हाइना फोंदोखि खोंजंग असि मरम ओइरगा स्टोर कीपर लैब टेक्नीशियन टेलर अमसुंग अतोप थबक सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी सिंग लौनबगी ngasi पांगथोकनि हाइना तौरंबा इंटरव्यू अदुसु यैथोखरे डिमांड मैम अखोन चार्टर ऑफ डिमांड लास्ट ईयर दगी अखोई पिसनजरक लाक्से कॉन्ट्रैक्ट मैम की इशूजी लोइसनद्रिबा अखोई मैम की इशूजी लोइसनद्रिबाउती टेम्पररीली अखोई कॉन्ट्रैक्ट लौरिबा अदगी थबक अतै रिक्रूटमेंट लौरिसे मतम खरा लेपिखो अदुगा अखोई एड्रेस इशूजिंग जी हाना एड्रेस तौबियोन अखोई हाना अथॉरिटी अखोई हाइजबने अखोई सेमदोपियोन अखोई अखोई एड्रेस तौजे सिसु आरआर सेमदोपिदे एवरी 5 years आरआर शुड बी रिवाइज ना डीओपीटी ऑर्डर लै अखोई रिमसिददी हाइबस पुरिमसे सम कदाइदा कमाय तौरगा सेंदोकनो हाइदि मिपुम खुदिमक स्टाफ सिंजे समवेयर एंगेज तौय हाय कंदा होजि पाउ थबक चमत पाइखत पंगमदे इफेक्टिव ओइद्रे तसेंग हाइरगदि ngasi asi leibak asida leriba transgender singda supreme court na nalsa judgment na makhoigi phangpham thokpa hak singamadi citizens amuk oibagi hak adubo pikiba numit ki sahi ahum suba common numit ni aduba manipur dadi hausi fawa supreme court ki directives matung ena thabak amata paikhalakthri manipur police club ta pawmis unab amada all manipur nupi manbi association amana gi secretary sant khuraina manipur da hausi fawa transgender welfare board su linkhatri haina phongdoki registrar tauraba lamdam asigi transgender listing ahum lomda hausi fawada makhoigi hak sing amadi khodong sabasing phangandana thamli haina santana haiki supreme court ki directive mayamadu manipur da sanahanba ngamnanaba transgender welfare board ama atuma matamda hangdok piu haina santana mainliba sing poning singsinki kuna hausi transgender welfare board se athuba matamda semna nambazo haijaningi aduga transgender welfare board se thuba matamda semdrabadi kuna organization ki maikei lagi amasung community stakeholder mayam dagi akan bukhungjang ama changjan jarane ba anything will be legal the will be natragana or democratic approach will be transgender sing na mahi tammagi tambadagi tolapagi sang asi manipur dadi yamna wangi maramaduna transgender sing bo hena sakharingi hairabadi university level forward mahi tambada transgender sing da quota pipam thoi haina DM college of arts da transgender student ama oina mahi tamliba Sandra Nadebam na phungdoki MU da hozik transgender se DM college se transgender ki kind of separate category yaw targa su MU ki form kuma da phazana yaw tabado phazana MU da yahaning form da tungana transgender educational institution da kind of people se reservation ke people se sise lai haning habudi akoi di yamna like ta masing tiam phangna di na ko trans sing sa adna education gum sida hena tamakna ba kind of my own self na थासिगे तरत माय इंफाल लेबा यांबी गार्डियन हुरान बगी मराल द मियाम फुबद लेखेद्रबा मी अनि यावना नाहाउम अदुना पुरंबा होंडा एक्टिवा स्कूटर अदुगी मापुनी हाइबा मियोय अमा ngasi ahing nongyai matung pungkhairom taba matamda माय इंफा पुलिस ना फाजिंग खिबदगी वाहुदा मियाम इरांग हौख्रे पुलिस ना फाजिंग खिबा मियोय अदुदी खांगेनबम इबुंगो जैनि फुमंग अपोप लेखेद्रबा असौ कवी माय इंफाल थोंखोंदगी नि हाइरि फाजिन खरबा मियोय असि कंडीशन अमत यावदना थादुरकदबनी हाइदना ngasi ayupung taruma khairom tabada miyamna maya infal police station da thomjilakpada police na tear gas amadi smoke bomb kapsinduna tankhai batungda irang adu laksinki police ki maikai dagi ibungobu wahang pohangnaba phabani hairi amaromda thodu asigi matangda GSC maya infal gi member Sinam Mohena pawmisinda haikibada Yangbi Guardian the Gari Huran Kibagi Matangda Manipur Gomena Mio Manga Fana Honaribasi Kutak Lepkadabani Laketrabanaha Aniadu Miamna Pulista Matamsana Kusina Kibani Maralai Taba Mio Manga da Mihat Patahan Yaroi Makoi Manga Fana Honarabadi Madura Tora Papatik died the Kodimak Manipur Gomena Pugadabani Lonena Polisna Fazin Krab Ibungo Ataba Matamda Tadrukadabani Mausaga Manadaba Kongzang Sangsinaba Tadruk Trabadi Mausaga Manadaba Kongzang Sangsinaba Siam Sari Haiki ngasi gari onar phari base yam thina chumde han khale micham manga kes palak ni mi hui singa se micham ngak tani phubada ma phawada chenaba mi monate manipur sarkar na masi da security sin na masi phana honorak patarabadi masi gi hana gi tholiba thodok sidagi hena chawba crime ma tholakani habse manipur sarkar da khon thamjari hojik phagriba gari ma puse condition amatta yaugdana thadok pirakpa karigumba thadok dab taragadi aikoi jesina matung tarakpada अखोना अकन खोंग चंगनब सेम साधन लेरे हाइबसे मनपुर सरकार की मफम थमजनिंगे
Communal Harmony hai hiram sida nongmagi oiba miyang mi phama malai long da pangthokre mi phama do All Manipur Muslim Students Organization amasong All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amok kokna senduna lilong bazar da pangthokibani mi phama do lelandam masida laidiba civil society organization singi mihut singa amasong social worker singna wangang loi wina saru yaraduna thodo wathok thokba haibasi tamanga manate Manipur government thodok ama tholakpa matamda yengsinbidabadagi makha taba pamdaba thodok sing tholapani ban tawdagi furuki marata yengthinaba yaba irang thokre makha tana thoktanaba taisinanaba honaba haibasina khwaidagi afaba oigani haibu wafam sing thamnaki hairi Manipur da thuiba thodok wathok mayam singse masi karam bana aikoi issue oingadage karam bana lanai oiba project oingadage haibasi aikoi khadokpa ngamdre aigi wakalomi interest da sanjal logi wapam khablai khana shikana no akoi machine ki marak khana ye ba shi khana shiki marak ka lemin jamin logi marak ka kain ko ama to bogi su nungai ka ba karu puruk man wakalo logi he he la puru mo to se masi khwai ki lai ba ama ni hai ba se koi thamde ni Thasge Taramatogi Numidang Pungni Palum Taba Dwaida Masak Kangdaba Karana, Tawal District Manusan Laiba, Nungai Mera Pai Sing Sangamada, Nomai Kafsenduna, Mui Taramari Sogan Kiba Tautoki Matanga, Wakan Mifam Pamkre. Landamasaki Imalup Kayanasar Yaki Mifam Asi, JSA against cruel firing at Nungai Mera Pai Bina Sinduna, Kaisambat Lebazam Lekai, Yaifa Tony Sanglilda, Pangtokibani. Mifamada Saru Yakiba JSA Secretary Ranjit Langamna Impact News the Fongdorapada, Task Taramatogi Midangda, Muslim ni Haina, Chingnaba Mi, Ohum, Gari Hangananda, Satpu Ubadagi, Nungai, Maira Paibi Singna, Taudana Bahairubada, Masin Maka, Tibagalunana, Nomai Kapsilam Kibani, Taudo Osiki Matanga, Gomen Ngasi Fabada, Maralaba Sing, Potokri, Makatana, Taraduna, Namit Mangani Fabagi Manunda, Taudo Osita Sienaba Sing, Potok Trabadi, Lamdamasiki Civil Organization Singapore Kusanaduna, Akan Bakongzang Sangsilagani, Lunana, Ngasi Mi Pamaduda, Saruyakiba Ima Singna, Minister Banglo Tamda Taudo Osiki Matanga, Memorandum Pishin Balak, the Infal West Police Personal Singna, Governor Get Yarum Dida Thinki, Tungda Ima Singi Maratagi, Mute Kara, Minister Unana behind Yanaki, Ning Singbayai, Task Taramato the Toki, Balabakti Taudo, other the Mui, Mahiroi Mariauna, Puna Mui Taramarirum, Asopan Nankibani. Hayeng masi phawgi akoi sarkar gi maikai dagi response amata laki hariba response lakta maramna akoi JC ama semjare karigumba mangani sigi manungda karigumba action de lokhat pirakta ba mi kapsalam ba mi homsi duthokta targadi akoi makha ta action matlab khongjang yang ba loina na changchen lagani Pakan inform Pamla Matung Nangasi Midam Minister Unadana, Memorandum of Vision Cray, Nungai Zesig, Demand Gibatung Ina, Nungai the police outpost number Tamba, Nomai Kapsilamba, Tautusia Nabami Sing, Atamatamda, Faduna, Zerak Piba Hyman Sing Basing Matanga, Seministerna, Atamatamda Tabak Lokalakani Hybagitaza Piraki, Lunena, Taudo other Soklaba Sing, Lilong Assembly Constituency, MLS Odiba Minister Nasirna, Mateng Pangduna, lying Biki Damak, lying Bibagi Damakta, Merapai Sing Minister Bu, Taubimal Kamasu. Integrated Rural Development Services Project ICDS Urban gi makhada thabak tawriba Imphal City gi Anganwadi worker amasung helpers sing namakoi gi tha nipan gi onerem PPW gi mayukta wakan inform sathakre Imphal gi manung laiba tongan ba assembly constituency da laiba Anganwadi center singi worker amasung helpers sing na tongan ba mafam sing da wakan inform sathaki bani ya school assembly constituency gi one wangkhai mahobom lampak ta laiba Lizard Library Thangmiban Assembly Constituency ki wena Thangmiban Khoyathung Ima Panthabi Community Hall Oripok Assembly Constituency ki wena Khwai Brahmapur Laikai Community Hall Sagoman Kendra ki oina Waimam Laikai Yumjau Lairembi Community Hall Singzamai Kendra ki oina Singzamai Singamakong Bus Parking amasung Wangkai Assembly Constituency ki wena Nongmaibung Community Hall da Anganwadi worker amasung helpers singna wakan inform sathaki wakan inform adu sar yaki ba singna atopa district singina tha marigi onerem pi ki ba laikre aduga Imphal gi na tha amakhakta gi Pini Haibasi, Yaning the Hina Fongdonaki, Mainaba, Dipamena, Hiramasi Asida Pung Sing Sindrabadi, Akan Makong Sangsingani Hinaso, Walker Helper Singna, Sisilawa Tablaki. ICDS project in Makada Anganwadi Center Singda, Supplementary Nutrition Sang Naina, Pidribasi, Manipur Gomena, Yang Sindana Matamsana, Pipina Bahona Hinaso, Apil Tawrakli.
ꯊꯥ 6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9 ꯆꯍꯤꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯊꯥ 6 ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯅꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯆꯪꯁ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯕꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕꯛꯀꯤ ꯕꯤꯠꯇ ꯑꯣꯅꯔꯤꯌꯝꯁꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅ ꯊꯥ 5-6 ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 1 ꯈꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯕꯤꯑꯣꯅ ꯈꯔ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤꯕꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅ ꯐꯪꯉꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯅꯥꯁꯦ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯔꯣꯜ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ PWD ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ NICEE ꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ PWD ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯔꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ Achieving Seismic Safety in Manipur through Confined Masonry Construction haiba hiram asida pangthokhiba thauram aduda saru yakhiba case tiamba ACE Public Works Department Manipurna Impact News ta phongdorapada lamdam asida toina thoklakliba yuwa haba asiga mari lenana lamdam asigi miyamna sariba yum sarol asidagi hena faba amadi yuwa haba dagi ngakthokpa ngamnanaba karaba yum sarol sagani haiba sing asigi matangda miyamda khangananaba seminar asi pangthokpani mangna makha taraduna ngasiga seminar asida khanakhiba Confined Masonry hariba yumsarol asina lamdam asigi miyamda hena kanaba pigadaba amadi line saba ngamba yumsarolni haiki Manipurda toina thoglaiba yuhara haba asiga mari lainana aikona sariba yumsaron asi khajitang hena phaba kamayamna line saba yanama jokta koina ngasi confined masonry an alternative method of construction haidana atopa makhangi yuhara habdi kanaba line su saba makhangi technology se mayam khalal lagadi aikoda hena kanaba laigani haidana aikoina ngasigi seminar se one day seminar se National Information Center of Artwork Engineering haidana IIT Kanpur based organization asigi matena ko sinjabani Saliba Thasga Tarahondoida Yuaha Kibana Maram Oirega Wangzing Lamding Municipal Council gi Market Building da Sekhai Kibana Maram Oirega Building Asida Popam Pamlibi Imai Bill Singda Asopan Nangba Yaba Gipim the Lere Maramasina government Asina Miyang Sangbiduna Hariba Market Building Asi Semjin Binaba Council Asigi by Chairperson Gaurangona Appeal Taurakli Nakalamuram the Kaithil Asigi Apam Kayada Sengot Sagatpagi Tika Suba Hauramlaga Hausi Lepkivasina Maram Oiraga Imai Bill Singna Lambi Mataida Popam Pamzilak Padagi Gari Satusasinda Kodong Sada Amadi Traffic Jam Toina Tokle Maramasina Manaba Dipamena Ming Sangbiduna Sagalibasi Yamatulusin Binaba Gaurangona Appeal Taurakli Sangka Sagatani Haiduna Pagitigazi Sugiramiro Mapamsing asi Karasuba Horaga Haribam Saga Sileptuna Lade Atuoda Imagine Singi Amadi Popam Pami by Imagine Singi Kalaga Atu Matamda Hariba Mopam Jabazasi Tuna Losalangi Mamdi Masi public place Oibana with traffic jam or a pa Amadi Lambi and the Chinsalapa Prazamiami can be the Nagramena Amutang Atu the Losan Hariba from Sea Masana Masaba social worker ni haizabami amana normal laklaga lambi siamagi fikri tawramabu maya Imphal motum yangbi khulna yamna kanna yarinaba phongdorkli ngasi pawmising unaba mada maya Imphal motum yangbi 23/3 unit committee ke president asemsa phaijawba moirangna hai kilometer mari makhairom sangba maya Imphal motum yangbi lambibu masana masaba social worker ni haizaba sungkham Ravindra Kawa amana Gari Tipa Ani Puraklaga Leva Khara Tharaga Lambi Asigi Matangda Aranba Prasar Tauba Kulasigi Miyamna Yabangam Loy Lambi Asi local MLS Odeba Minister Dr. Kes Ratan Kumana Asanba Miying Amagi Makhada Simniba Lambini Kariguma social worker Asina Kendra Asigi Sakwa Taurang Tauba Pamlabasu Atopa Mapamda Ningtina Taubiu Madudamai Imphal Motum Yangbi Kulgi Miyamna Karisu Yanindaba Leiroi Henadum Nungaigani Haina Asemsa Phaijawbana Phongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯣꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ 7-9 ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯒꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯌꯧꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇꯔꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯃꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ HRD ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯄꯤꯜ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅ ꯆꯍꯤ 19ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000 ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 3 ꯂꯣꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯂꯣꯅꯤ ꯑꯣꯐ JSA ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯁꯤꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅ ꯗꯥꯏꯁꯥ ꯐꯤꯟꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 30,000 ꯂꯨꯄꯥ 3 ꯂꯣꯝ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 4ꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ JSCꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕꯤꯕꯨ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JSCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯁꯤꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Prime Minister National Flagship Program gi saruk ama oina India government na 2015 da hawdokiba National Skill Development Mission lagliba tang 19 da Manipur da so Manipur gi governor na hawdoklakadori nita pat sutekta leba BJP Mahila Mosa Manipur Pradesh ki office da pawmis unab amada Mahila Mosa gi State General Secretary Laisram Bobina mission asigi makhada Larik Hairaga thabak phangdriba amadi Larik Mayak sadhawdaba Sayyang khai gi makhada leiba Nupa Nupi Singda खुस्सा हाइबगे ट्रेनिंग पीदुना मसागे सेंथोक लेहनब होनगनी मिशन असि की सरगम ओइना एग्रीकल्चर इंटरटेनमेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अमसोंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की लमदा ट्रेनिंग पीगनी हाइकी लालिबा तांग 19 सिंगजम एसेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुसने लैबा हैरांगोइतोंग कम्युनिटी हॉल दा थौरम पांगथोलब मतुंगदा मतंग थागे 19 दा मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस तसु पांगथोकनी हाइरी ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा सर यानिंग बसिंगना BJP महिला मोसा की ऑफिस तगी अकुप मरोल खंगबो यागनी सुहाइकी मी लिसिंग नत्रगा चामा ओरसो ए ngam level da aina entrepreneur sam oina hariba karigumba agriculture gi lamdo oiro adagi aina hijariba building construction gi dabu oiro adu mayam asu tawnari ngasi khoigi sekmai da ngari number harasu adagi maira food production harasu mayam thabak suri base khoigi economically madu kitang growth ti oiri bani habasi mayam da haijaning baga loinana training program sigi matungina khoi kari tawbo yai kari paikhatpa yai haibana chingba singsi coordinator amadi khoigi regional coordinator ani sidagi khangbiba yagani हजिमा तांग स्वाइदा ब्रेक अमतंग लौजगे मणिपुर मदि मालिंग तोंगा तोन बे इपाव सगलुने कोई ब्रेक तक हमने थुना जरके इंपैक्ट न्यूज़ पर मेंता ले Walk-in interview and spot admission on 16th and 17th April at Hotel Classic 9 a.m. to 4 p.m. for Bradford Aviation Academy. Courses offered: BBA with Aviation, International Diploma in Air Hostess, International Diploma in Airport Operations, International Diploma in Airline Operations and Hospitality and Tourism Management. Hurry, limited seats. ब्रेक मतुंग तारान मुक्सरी हजि मखाता पाउदा मसागी सयों फुमंगा की मतत लेरबा अहल ओरबा सिंगदा इंडिया गवर्नमेंट पीरिबा पेंशन की सेंफम सिंग थांगबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंगदा लेरिबा अहल सिंग ओइनदी मैनलेबा डिपार्टमेंट पिथोक पिद्रे हाइरि हिरमसि की मताना ngasi पाउमी सिंग उनबा अमद इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर हिजम नुतुन चंद्रना हाइकिबदा हौकिबा सही सिंगदा थांगबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइना मफम साबा येंगलगा सेराव नंगनबा अहल ओरबा सिंग की पिफम थोकपा पेंशन की सेंफम पिथोकी अदबो सही की ओइनदी ngasi फावबा पिथोक पिद्रे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन ना हाइदुना
आधार याउद्रबदी पेंशन पीरोय हाइदुना अहलसिंगदा अवाबा पीरे आधार युमफम ओइरगा पेंशन पीदबगी थवोंग तौबिगनु हिरम सिदस्य मिनिस्टर अमदी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर न मियेंग संगबिदुना अथबा मतमदा कंस्टिट्युएंसी असिगी अहलसिंगी फिफम थोकपा पेंशन गी सेंपम पिथोक पिनबा होनबी हाइना अपील तौखी अमु अहल अमai काउन हांगना होनबा निमित हुमनी मरिनी चंगबा बैंक की सिनाव कंसल्टेंसी लागा हांगना होनबा सो प्रॉब्लम थोकी खुजी फाव अहलसिंग पेंशन फंगदबा यावरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन नि हाइदुना आधार यावददी पेंशन पीरोय हाइबसी मणिपुर गवर्नमेंट मई मिनिस्टर थूम मियें चंगी है वारब अहन अलाइब मोनो पेंशन फंगन आधार खिदम खुद चनब यार सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर बाउ लेरबनी आधार बेस तौर अहल पेंशन पीदब तौबीगनु अथुब मणिपुर गवर्नमेंट मियें चंजनबीरेगा अलाइब मोंग मागी मागी केंद्र की पार्ट वार्ड की मफम चाब चाब जगह पीफम थो पेंशन सिगदो अथुब पीथोपीयो मागी फासेमा येन अहल सिगी वाली लेखिबदुनी पाराप्लेगिया डाउन सिंड्रोम न मरम ओइरगा हगत कांखट पंगमद्रबसु मसाना याजना तारातरुक सुबा ओइन ब्लड डोनेशन तौदुना कुमारी वाइखोम मोनालिसाना मियांगी ई पीबदा अनौब मायोन अमा पीख्रे ngasi masagi sei kuntraum sukraba wangkhai lorembam lerektagi waikho monalisana lemjeningai oiraba thaudang asi wangkhai puja lampakta leiba wangkhai community hall da pangthokibani life savers manipur young voluntary organization wangkhai rims ki IHBT department yauna tongan tongan lup singna puna sindna pangthokiba thorom aduda ya school kendra ki MLA elangam shan yauna miyoi kayana sar yaki thorom asigi sargama oina waikho monalisana miyamna khodol tamki amadi ma ki thaudang bu thagat ki sai sana adumba puthokpa ngambagi akhoi kathokpa ngamba adugumba gunse akhoi chanupi monalisa da chile bani aduna khwaidagi henai shona harau jagadabasi sigi kathokpa ngamba gunnasi chanupi sdei chen basi sidagi na chawba ishona harau gadaba thabak tu sidagi na chawba thabak silermani haibse ithajade aduna we all whoever akhoi sida tinbir bapuna na I think akhoi loina bagna ikok nona chanupi monalisa da tobiman khangba utpada thoidokna khoisi kaibam thokte theater ki lamda sakna raba oza sanakha ibo tombi na thas ki tarahom de kai sampata leba masagi yimda khangongdana lekidabada theater center manipuna awaba phungdokpagi mifama mangasi center asigi sangne pangthokre hairi loina na minute tumina leftna lekidrabagi mafamda ikai kona bas utkre haina center asigi sirolmana phongdorokli Hindu lining thazaba miyoi singi yamna maruoiba Bhagavan Rama pokpa numitta pangthokpa Ram Navami ge kumai ngasi Nepal yauna India gi mafam kayada mapung fana pangthokre kumai asi Nepal gi Janakpurdam Karnataka gi Ajodhya Uttar Pradesh gi Sita Samahit Sthal Bihar gi Sitamari Telangana gi Bhadrasalam amasung Tamil Nadu gi Rameswaram da Bhakta kayana yamna harau taya magalena numin asi pangthoki Imphal da so Ram Navami ki kumai mafam kayada pangthokna diba asigi sarugama oina Varat Swaviman Trust Manipur sindana kumai asi Imphal West ki manung sana laiba Naurem Thom Hwai Keso Community Hall da pangthokre thoram palona asigi sarugama oina Bhagavan Ram gi apapu warul sing tilliba miyamna khanana ki nonana Zoga Guru Singh da Zogi Mahiroi Singna Angam Khodol Tamki Ngasiki Thoramadda Manipur ki Hanagi DGP Waizoi Kumar Yauna Miyoi Kayana Saruyaki Manipur film khar da maru eba saktam langkiba oina mangi singhana chaliba thas ke tarani thoida manung matam sadan lekidabada film forum manipurna awa phongdorakli oina mangi gi honaba kanba amasung ma ki ninganadaba thaudang kayaba singtharduna All Manipur Film Makers and Producers Association na lisuni tara marida arang mathawan mi sak haiba mingtol piduna ikai khuna khraba mishak nisu hairi Water Festival hairaga khangnariba Myanmar gi New Year Festival asi Manipur gi Voda Town oriba Morega thangnan lairiba Myanmar gi tamuda so pangthokre thas gi tara humdoi dagi hauduna hayeng tang taratruk fawba namit marin sumna satagada Water Festival asi gi ngasi homni sanman namita tamu gi DC office mamangda More gi ADC amadi tamu gi DC saru yaki lambid asara wok toriba singda ising saisenba isai nomai gi thoram pangthokpa masung yengliba bapok singda ising saisenbana komai asigi mapungiba saktam oiki Apunma Manipur Matamise Kanglap Amik Nasin and Haying April Tarataro Kinung Tilpunga Mataba Matan the Burmapun Habam Basketball Ground Multi-Purpose Holder BZ de Koma Saramalaki Dabagi Ahanba Komantorum Pangto Pagaluna Amiki Sefong Isaigi Taruk Suba Bolumso Fongani Haina Amik Naserolamada Fongdorakli Sayolin Sumna Pangtoka Daba International Photo Exhibition The Great Heritage of Democracy Ngasi Infalgi Lamyan Basangelda Haudokre
May 19 Foundation Koreana sponsor Tauraga Just Peace Foundation Sinduna Ampigani Sinduna Pangtokiba photo exhibition Aduga Marilenana Foundation Asigi trustee Ketrimium Onilna Haikibada Democracy Marum Dangasi India government Manipur Aspa Tamzinduna Militarization Gitawong Kaya Satari English Amaksama Marifuda Korean democracy Fangana Sanction Kiba Kongzanga Manipurna Aspa Loktonana Sangsiliba Kongzanga Manaba Labor Adu Yenglaga photo exhibition asi Pangtopani Haiki exhibition asi Ngasi Southeast Asia gi Leva India Yang Nepal Bangladesh and Pakistan da Pangtokli Manipur ge tongan tongan ba mafam da exhibition asi hafta ani subna Pangtokadabani Hairi exhibition sida show origin saiki Korea ki 1980s the democratic uprising torpa matamda military regime sunduan hena magi major general sigi matam sida oppression tawgiba myam akhoi ki phudra khodna martial law ma haitara akhoi ki yam similar ba character yam lei madugi dongte moi so akhoi manipur si nominate torga sida exhibition tawsena akhoi ki su tasena habla armed forces special power act military law ni akhoi india democracy hajara ka su hosi pawra akhoi tongan ba racial ba tongan akhoi kitang thamaga Manipur side Prasarak Seva Wangsin say quitting Peter Lakpa Sabam Koma site Mana Salivasai Asigi Oina Ukalna Putopa folklore gi Akana Balarik Lai Harabagi Kanglol Anisaba Hadi Balari Asida Piragani Amadi site Gilamda Singtana Batabak Tobaki Damakta Prasarak Seva Asina say quitting Piba Ibo Tombi Ningsing site Sebak Mana listening Taratarsu Tavung Koktagi Gauro Tongam Sama Song Kangaboktagi Ning Thousand Modu Singada Piragani Hairi Mana Singasi Lakadar Bazun Gitang Nipan the Pangtokadaba Manipuri site Pasarak Seva Wangzingi Mapokuma Numit Kitorumda Lantokani Hanalu Asina Tadora Pachulamana Kangalakli Suzuki Anova to Hila SS 125 Ngasi Infal the launch Taukre Solar Electric Propulsion SEP engine Yauba Anova Suzuki SS AC Paul Suzuki Deep Blue Candy Sonoma Red Fall Myris White Metallic Matte 5 round grams glass Sparkle Black Masuda Miamda Fangadori Ngasi Thamai Ban Koyatung Rota Labor Eastern Automobiles Private Limited ke showroom da Suzuki gi Anova two-wheeler asi launch tawkibani launch tawriba gari ko Eastern Suzuki Koyatung gi showroom je toji all new Access 125 ni hanagi Access tagi yam khenare hanai Access ma jina porayuse magi maming do khaktani engine dagi hauraga chassis aduga koi pump tire system loina magi everything manungi engine system loina ma change tawraga completely anova gari ni sigi jina ado koi gi locking system ju hana koi gi atopa gari myam da yaugdaba locking system ama mana yaure koi gi push shut ana head number ga gari gi magi manung myam loina ma button number loina ma shut down tawgiba magi feature am yaure magonda atopa gari da yaugdaba housing asino mo ge basana gi pau Kuntranjurk Subastar S Group Aquatic Champions Solution Tratar Ngasidagi Modern College Swimming Pool da Haudokre Manipur Swimming Association Sinduna Ngasidagi Haudun April Tratar Faba Pangtokadaba Championship Asida Tongan Tongan Bak Laftara Hundagi Pamashan Pimasa Sandaroi Puna Chamayang Kaina Sab Yari Group Mangatona Pangtok Liba Championship Asigi Ngasi Ahan Benumita Pangtopa 50-meter freestyle da Group 1 gi Sahitara Manga Dagi Tarati Fabada Laban Pamasagi Kanglupta KYO AY Rikas na ahan ba position ta ki napi masagi dana MGMC gi TS Saya Devi na ahan ba position group 2 gi sai tara humdoi de tara bari fa ba gi pa masagi 50 meter freestyle dana CSC gi Bonina ahan ba position ta kre nupi masa singina TYC gi ania lamawam na ahan ba group 3 da sai tara ma thoi de gi na 24 ba gi nupi masagi kanlupta CSC gi Dikalu TS Panmaina ahan ba position group 4 da sai mapan de Tara Fabagi Pamasagi, Kanlupta CSC S Atauban Ahanba, Lunan and Pimasagi, Kanlupta ESUgi, Yaifa VTSna, Ahanba Takre, Group Manga de Say Taretaginipan Fawda Labor de Pimasagi, Kanlupta CSC L Ritikan Ahanba position Takre. Championship Asagi 50-meter breaststroke to Ta CSC L Ritika CSC H Nava Sarma, MGMC Mahanand Thoksom WY Welkogi L Riki MGMC S Sonali Amasung MGMC M Mangal Sanana Makoi Makoi group singi ahan position takre 50-meter
backstroke की ओइना CSC की H नाव सरमा CSC की L Ritika CSC की S अथौबा Welco की L Valenjit CSC की Ritu Haubisam na mako group singda ahan batakre lunena 200 meter freestyle की group 3 की Nupamachna Singh की Sangdam na bada MGMC की Hirent Sagol Semna ahan batakre 33rd Sub Junior Nation amasung 43rd Junior Nation Aquatic Championship Bangalore da Tathagadova aduguma haiba akhoi National Championship ani sida tharuk yanaba pangthok chaba kenoni championship ni 11 nong hulai ba ngang Manipur gi swimmer sing yokhapo ena moi motivate tobo ena moi bo khena akhoi talent moi gi karmam uthokpa ngamna ba platform ama khena purakna ba hona ba da Manipur Swimming Association na अखोगी हाइब ग्रुप अच्छे आगांगी ग्रुप अच्छे अखोई हापचिंजबनी लाखदोरिबा अखोगी कनोदा नेशनल चैंपियनशिप अनी सिदा अखोगी यामदबा अखोइना गोल अदे सिल्वर अखोगी खरम फंगदरा आइना अखोगी आशा तौजै Championship asigi ngasi makha taba nungtil sanakhiba 50 meter butterfly da MGMC gi Hirent MGMC gi L Jessica CSC gi Dikalo TS Panmai MGMC gi TS Saya Welco gi L Ricky amasung CSC gi L Manglembana magi group sing da ahan position takre championship asigi hayeng ni san manami ki ayupung ni pan taba matam da kumal lampak swimming pool da diving competition amasung nungtil pung ani taba matam da na modern college swimming pool da long distance swimming amadi relay na sing ba tonga tongan ba event sing da sangdam nagani Manipur Cycle Polo Club Association Secretary Oiramba Sanam Thabam Ajit Singhana Lekidabada Association Asigi members Singna Ngasi Kumal Lampak Sports Complex da Labor Manipur Olympic Association gi conference holder Mipum Pangtoktuna Awa Fongdo Kre Mama FC Nepra Menjo Manja FC Manja FC Nilakuti Amadi SDS Lamding Kunaw Ahum Tarisuba Let S Amuba Singh Memorial Success Site Men's Open Football Tournament ki Lekmet Singh da Mai Pakre Youth Bright Star Club Tera Sapam Lerak Namaitiam Laikai na Senior Club asigi sanabungda ngasiu sana ki ba tournament asigi tarahum do isaba leg match amada ayengba amadi pau asibo tariba miyoy khayana yamna ngakningai oiba mongda Mama FC Nepra Menjorna Reunion Silver Stone Tera Sapam Lerak Papanjal Kunmanga Nipanda Maiti Piki Bani Nongtil sana ki batara mari suba lekta Manja FC Nilakothina Esqua Pasoibo Panjal Mari Anida Aduga Tournament Siki Taramanga Sabalekta SDS Lamdeng Konona Punsiba Tim Pasoiba Panjal Ahum Amada Maiti Piki Bani S Danabir Sentang Makada Sathaliba Tournament Siki winner da trophy Galonen Lupalisim Kuntra Adugana Saptan trophy Galonena Lupalisim Kungimana Matum Singh Thamli Hayang Makata Tournament Siki Leg Mets Ahum Sanagani Dr. Okram Memory State level for a side under 21 football tournament ki league match amada IPFC Mongsang mai pakre hari Sathaliba tournament asigi ngasi sana ki ahan balikta IPFC konjang laikai amasung NYC ahantim laikai anina apiba matamda panjal amam sanaduna draw sakhi anisuba lektana AVC High School amasung A to Z kwa kaithel anisuba sana ki match da panjal amam sanaduna draw sakhi bani tournament asigi ahum suba lektana IPFC Mongsang na IPSA yumnam laikai ba panjal Ahum Sinoda Mighty Piki Bani Indo Banma Road Sports Association Sindana Yumna Lekai Larebi Lampart Sathali Football Tournament Sida Tim Tarani Panasar Yari Hayem Tournament Sigi Makata Balik Match Ahum Sanagani Hainam Association Sigi Secretary Tatura Pasilum Kangalagli IZO Oinamna Anisabast level case prize junior boys volleyball tournament ki winner Waikre Sathali Tournament Sigi Ngasi Sanaki final match Aduda IZO Oinamna NYVA Naurembo point Kuntram de Kuntramatoida Taranipan Kunmanga Kuntamas Kunmanga Kunmatoida Mighty Piram Lega winner Wakibani Nakalamoromda PBM Wangzingna YDC Urem Bambo point Kunmanga Okun Kunmanga Tarataru Kunmanga Tarat Mighty Piram Lega Tournament Sig Home position Takre All Manipur Volleyball Association Sinduna Mapal Kangzibunda Task Mapandagi Satarakiba Tournament the volleyball team Tarana Yaki Lok Sabha ki MP Dr. T.S. Minasing Sagolman Assembly Constituency MLA Ark Imo Kolonena Manipur ki Khotnabagi Lamda Maruba Taudang Lori Bamikayana Silosin Baki Toramada Saryaki Winner Master Saptara Sing the Lupalis Kuntrama Solupalis Kundimana Sing Aduga Tournament the Tongan Tongan Bahiram Kayada Makomatang Takraba Sandro Sing da Manamatum Sing Yantoki
स्कॉट इंडिया की अहानब माउंटेन बाइक एथलेट पासोई फाटफोद नमैरापम सिंखई गानबदा स्कॉट स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ना लुपा लाख 3,800 का समापल पीबा केजी 10 मखाई लुम्बा फुल कार्बन की माउंटेन बाइक लेना लुपा लाख 1,35,000 पीबा ट्रेनिंग तौबदा सुजिनगदबा रोड बाइक फ्रेम याउना कोनो ममांगदा लेबा एथलेट मैनेजर नॉर्दर्न साइकिल्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स की प्रोपाइटर सिंखई हुनबा सापम अमसुंग स्कॉट कंट्री इंडिया की मैनेजर जैमिन साहा अनिना सानरोय असिद खोदोल तमख्रे नमैरापम सिंखई गानबदा माउंटेन बाइक असी पीबंगन पीननबा नॉर्दर्न साइकिल्स एंड स्पोर्ट्स की प्रोपाइटर ना 15 की डिसेंबर स्कॉट कंट्री इंडिया मैनेजर असिना मणिपुर लाखिबा मतम अदुदगी हाइनदुना लाखिबनी हौज अरबदा मरुबा पाउन पिजरी बीजेपी मध्य प्रदेश के अनोबा प्रेसिडेंट खंदनबा गुवाहाटी पांगथोकिबा मिफम लाइखाई ताबा ngamdana लोइसिनख्रे एडवोकेट खाइदे मनिबो एम तुक अमसुंग एमजीओ की जेएससी की प्रेसिडेंट ने खनख्रे डिमांड फंगन होदाबदा सीजवाक स्ट्राइक सिंग तौबिगनो हाइना मनिना अपील तौग्रे ट्रांसजेंडर सिंह की फंगफम थोकपा हक सिंह फंगनब अमसुंग ngakthokpina welfare board ama thuna hangdokpi haina ट्रांसजेंडर सिंह ना तक्सिलकली अमसुंग 39 सुबा स्टार एस ग्रुप एक्वाटिक चैंपियंस लिसिंग 13 मॉडर्न कॉलेज स्विमिंग पूल दा हंगदोख्रे